Inggih dadani para pamirsa sareng sami ring dijaja pada melinggih. Rahina dimangkin sangkaning pangenan di Sang Hyang Pramekawi mewali raris titiang mesadu ajeng maguna wirase mantu kering para pamirsa. Sani mangkin yos malih atur-atur titiang ring majang ring pamirsa. Duaning wenten perjuru sani nelpon titiang. Sinali tunggal pade titiang dados perjuru dikalani titiang jagi nyangkep yang warga titiang kerama titiang sapunapi pemabah titiang kadia sakimon kirang langkung tuna luweh nge doring sangsane muastel sampurna antuk titiang napi wastane ngerauhin dadane inde sapunapi pemabah bantang perjuru ring kerama kadia inggih dadane warga Banjar, kerama Banjar sareng sami sani dahat uang yang titiang pinirian titiang aturang parame suksemani manah parame suksemani ngidep angayu bagia duaning dadane kerama Banjar warga Banjar sareng sami sampun persidarao ring Banjar duwe nagingin mina kadi pinunas titiang mangde dadane nenten atanya-tanya ring sajeroning pikayun wenten nabi malirik bebanyaran sangkep kaya wenten patemon. Inggih punika boya jawenten kekalih ketiga nunggar aris acara woni rahina dimangkin nika kemawinan bedak mana titiang rawuhin dadane sareng sami jagi iring titiang mau beli bagan mawasan separa inde kawentenan Banjar duwe. Duaning dadane sareng sami sampun pada tata sauninga Banjar duwe sampun suwe nenten kerehab kadiasa punika sani wenten sani jagi atur ya sapun api antuk yeneng titiang saking perjuru sampun sumanggem jagi ngerehab mecikang malih Banjar duwe yeneng bawasang perbiya jani sang kemedalan kirang kantung doh ring sawetara kena kan lawa-lawa nika untung rugi kirang langkung tuna luweh kan menang lawa-lawa nika napi astane unjuk lungsur tuna liwat biayanya kita lawan-lawan kita tuna liwat per biaya kita 1 miliar gitu. Nah mungkin dadane titiang bedak mana titiang nudut mana titiang ngrawin dadane sareng sami pun ampian untuk pemargi mangdep presiden raris banyak duwe ngrehab sekali atur nang duaning sampun suwe niki durung merehab niki sampun mecepol itu genteng sampun reng-reng sampun berek sapun api mangkin kan itu yening wilangin mangkin bawasang titiang anggota Banjar, kerama Banjar samas diri. Nah mangkin kayune mangkin nyabran napi atan sasih bulan pisan pada mekuda keni papeson ini ke kayune mangkin. Sanitu nasin titiang rian sapunapi jumpu sumanggep napi jagi ngentoseng merehab banyak duit ke tunasan titiang. Yening sampun pada setuju nika ngiring malih bawasang malih bos-bos tan gedan di demun prajurut. Nah mungkin sesampune prajurut kita kan kecawe sampun dijawab sinali tunggal gedan warga Pak menggetene patok sampun duwe banyak duwe durung merehab. Titiang sanggup sampun nyabran bulan gedan mau mane nika pada mas 100 tali pada mas 1 tali gedan ni dua ni titiang mewah titiang duwe nak alit yang sekolah gedan ya ni manut solon tikang lewe pada sekat 100 nyabran sase napa bulan mesti dang benjang dan dumun sinale tunggal warga duwe malih sane tiwasang Pak tidak ane nyidang ya malih kan ane duwe perusahaan tak yang siap sampun 200.000 per bulan dan mangken nah mangken kan darah tengah-tengah ni mangken kan sapun api prajuru malih mepica bos ingin dadane para kerama Banjar warga sarak Banjar sami sami dahak uang yang titiang sani wawu titiang sampun menyuh mitaken ring warga Banjar makin rerah tengah-tengah wenten sani seket wenten sani satak tali sani rerah yang sampai dalam benang sapun api itu namun sapu sirah sani setuju 75.000 per bulan mendia sami sampun setuju nggih sakimon tunasan titiang mangde titiang sampun elon-elon are sira jagi memborong puniki yen ing dados tunah titiang mangde wenten warga duit kan minta insinyur pemborong bedak mana titiang mangde nika aja anggen pemborong duit kan tapi napi setuju malah balik kentan perjuru setuju ya sampun paryang sama nika balik karya nggambar malih pidan jagi kentan nak wenten perjuru ya ne manut titiang dumun waktu dawuh titiang mewangun banyak titiang ngerehab dawuh nika wenten
napi hastani katan mentan sane mampu tan mampu dikau entan jagi nyelang tiang demo bawa saman sekali mangkin 1 miliar nyelang di tiang demo sane mampu selang demo jina 1 juta mikir tuna demo 50 juta pupul dong di tiang nah nika tahu tiang sampune wentan raris nyabran bulan boleh di tiang nudong pada muguda ke radung serah di tiang ring bijak di tiang nyelang Cina ke dia ataupun nika dan bawas perjuru yang sampun sumanggam tanake tan rita kala jagi ngerapat yang banyak jagi ngatak ngawen tanang pesamuan ring warga banyak kerama duitan pamekas para perjuru tan sampun sumanggam jagi ngerehab makin warga duit kerama duit sampun memaklumi nih ke sampun pada cumpu sumanggam jagi nyumbang pada meniki dan sebatak mungkin miliar nih ke puput benteng dan menten ya puput benyang puput malih bawa sang kan data sini pemuputnya rais inggih dadane para warga banyak kerama banyak sareng kami sani dahat kurang yang kitiang perlu masa angayu bagia mana kitiang bawasan pengendurasan wengi rahinan mangkin sangkaning pangenan di sang yang kerama kawi sampun presiden memagi rahajeng labda karya sida ning don nggih benjang ukur yang mantan malih bawasan kali rika kitiang jagi napi wastani ngaturin di dadane malih repi sewa lepatra ide patemon malih ring banyak inggih maka wasanane ngatur maka perlinane ngatur puputan titiang untuk para santi om santi om monto